Setaki sa Kimberly se dilemo di 26 Eugene Oliphant se ipiletsa ho mosamaria ya molemo ho se tshehetsa ka ditjhelete metsotsong ena ya qetela ya ho leba dipontshong tsa matjhaba tsa bonono London. Oliphant ore o malala a laotswe ho ba le seabo dipontshong London le ho emela naha ya Afrika Borwa. Tsena ke tse ding tsa mesebetsi ya hae e ileng ya hapa maikutlo a bahlophisi ba dipontsho. Empa ho bonahala kgaello ya matlole a tla mo thibela ho fumana monyetla wa ho bapatsa makgabane a hae. Motjha enwa ya hlokahalletsweng ke batswadi a le monyane dilemong o re o kopa thuso. I'm now busy with my visa and my passports because I have been starting to get sponsors from the public. And right now what I'm currently doing is I'm trying to host the exhibition. I'm still looking for a venue to host a fundraising exhibition of my available artworks that will be for sale. Oliphant ya ileng a hodiswa ke ba leloko ba akgang ka hare ga kgadi le bo malome ba hae ore mathata kgodisong ya hae a keke a mo thibela ho fihlella ditoro tsa hae. Ore mosebetsi wa hae wa botaki o hlalosa diphephetso tseo motho a teanang le tsona bophelong. Well, I would like to first of all start off by exploring my culture identity and to revert back to history. History inspired me a lot, especially from the Khoisan, and that is why I use the Khoisan symbols in my backgrounds of most of my drawings. And the reason why I use that is because I revert back to history and I come back today to the modern life and I make a connection with it. Ha jwale o ntse iketsetsa lekeno ka ho nka ditshwantsho le ho taka batho megoro. Ba leloko bare ba tshepa ha a tla ba etsa motlotlo. He is very talented and creative, and since a very young age he was start drawing and doing paintings since the time he was in creche. So he was also bringing me pictures home, showing me, Mom, look what we've done today. So as the time passes by and the years passes by, he was just growing and growing all the time. 3 or 4 months before his birth, he lost his dad. And 4 years thereafter, he lost his mom. And ever since, Junior was raised by my sister Thelma Verkoper. And in between, the rest of us have helped him. Has helped raise Junior. Dipontshong tsa botaki tse hlophisitsweng ke company ya It's Liquid di tla tshwarwa ka la 19 Motsheanong ho fihlela ka la 2 Phupjane. Ore o tshepa Maafrika Borwa a tla bula dipelo tsa ona hore ditoro tsa hae di phethahale. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberly.